Actress model le ziak tu ni bok Pamela Anderson hian khovel pum mel hriat a hloa magazine lar tak tak covera ain lana TV show le movies rang te mu thin ani boka ashing nun hi American mitam takin an o ani mase aro puina le alarna phena hian ami malnuna anau pante ta tangin harsat na lian tak atok chhotran ani engthil nge anuna thleng tuna khoya nge oma engtin nge a om hengzo na rang te hi achan na sheturin video hi atop thlingin ilo endonia Pamela hian anau panlai hun chu Canada rama amanga ama tongkam ngein rap thlak tak ani achan chu apa hi zungol vei ani wang ania achang changin na thok thina anuin an chung ko hi achom ani waitress angin mun hiya na thoka anu le pa in hunlim om tak an man la in ama le naw hi naw om tu in a om thin thung Pamela naupangte nen afalan om la in naw om tu hian a khoi thina anu le pa shil lo turin a vau thin bok kumli chung zet a khoi nuwa Pamela hian ama tu chu a hota hlea nikhat chu thi se ti in rilruwa pu ani atuk lea ama tu chu car accident a athizui ngal kum chuang zet Pamela hian ama tu thi chungchanga hian ama ein dem pha hial ani kum som panhi mi aron ni chowa Pamela hian pong sual atok ta a thian te ina ama aya uzok mi patenen anom ho tumin begamon game an khelzo nuin kumsom ni panga upa tlangwal chuan ama massage tur chuan a thlem thuta ani he thil thleng hian Pamela inuna ngong thalo tak aneya thil thlendana hian ama ain dema ti chuan hetiang hian a ring nun amang chho chun zombok kumsom panga mi ani in avoi ni na tan pong suala tok lea hemi tum hi chuan a hovin ani le ngal Pamela hian a tlei rol lai hun hi omzenei lawang hialin soi ani kuta tura zana pakhat ma an nei lo hemi tum hian Pamela nu hian a pasal sul tak chu a then zui bok ani anu hian a fate hi abula shoin an na po akal san bok hun eng mo chen chu anu fa hian karan khosa ani Pamela tan a sing nun hi a ha thak ema din mun hiam taka om ani amaro chu alo puitlen chho tak nuwa chuan a sing nun ha thak tak hi Playboy magazine chuan aron chan chuak editor hian vani thak takin a mel riat ta hlau Pamela hi football match entura kaltumin photographer chuan thalak tikim tuatan Pamela mel hi alafu ta hlau maya heti lai hian kumsom ni pani chawa upa ani ti chuan Playboy manager hian adu ta maya azong chuaka Los Angeles sa casting turin asom zuita ani kumsang khazakwa somriat pakwa khan Pamela sing nun hi aron in thlak nalam chhota magazine cheer tu 10 antu awangin contract ane chunzom ta charger ani college akalmi alo chungin Playboy editorial staff ni hi atan chuan university thaber ani azawaya belkomin Playboy magazine cover tan hian tum som palizet ain lana record atling hial mi tu ma thak thei tu anom lova achan chu paper edition hi hun liam to mi ani wang ani lotlin na achan chauzel ta ka wangin Pamela Anderson hi Los Angeles sa kumsang hasiko sumko pakhat khan ain sonta ani ti chuan local film producer in alo sheta a series rang chang turin offer ape ani hemi nu kumle hian rol thatak mai achang le hlau maya hemi wang hian khovel pum mel hriat aron hlo pha irin lok ang chi khan Baywatch chungchang kan soimek ani he series lar tak mai hi ramza somlia chua ania ti chuan Pamela hi film tam taka aron lar chhole bok chungte chu Showgirls scary movie le
Scooby-Doo anga te Hollywood ta a hlotlin na hian sum larna le miza na te hakengtel ani nima sela film lama a hlotlin na hian ami malnun hlimna a thentlat lo ngai zong ani ve poin atira hlimviau thin ma se atopa ero mitui tlak le inthenna thleng le thin Pamela hian Motley Crue drummer Tommy Lee chu anuna mi papoimo angberina soi ani America couple chelo le lartak ania kumhlui thla zana nightcluba anin tonga ti chuan nililiam hnuwa anin nei zui ngal ani anin nei na hian media tenga event a hlo khop mai vaukama anin neya Pamela hian bikini ha in Tommy hian kekorbul a hathung in nei zungpun aya tatuan mangthong ani hemi kumvek hian an honeymoon video chu a leak out nge Malibua an in an chei thar lain electrician chuan video tape hi aru ani honeymoon video a leak out ta ka chuan mitam tak a thong khop mai court lama andar zelo nan an kalpuya ma se an hlo cham an nu pahlim na hian rei ada ilo atira an famhasa bertur an chiata he hian rei fe ngong ani fa pani Brandon le Dylan an nei nuwa an nu pa hi anin ngei lo chana Tommy hian zuwa in thina he hian Pamela chu apa a hria chuatir ani kumthumanin nei nuwa Tommy hi athik thu a chiat ema wangin anupui Pamela hi kut athak ta thina he wang hian a ming chiat pha le ti chuanin a topa anin then ta nge naupang enkol tum ve in korta anin lan thina Tommy hian afa te chu Pamela hian sulam konga kai shoi tu angina phu ani Pamela hian apasalin afa te chu kut thak thin angin apu let vele bok atopa kor chuan anupa hi anfa te enkol ve aphal saka Pamela hi America rampuma mi titilian ber aron ni pha Tommy nen anin chen nuwa kumsan hi parukhan musician le singer kid rock nen anin nei le a amaro chu anin nei na hian kum khat chung chau adai ti chuan film producer Rick Salomon nen anin nei le a mase pasal hi drugs addict ani awangin anin chen le ani kumsan hi som parukhan Pamela hian offense te aron surprise le thut maya WikiLeaks founder Julian Assange nen boruak an nei le a Julian hi US intelligence agencies ten an man ane khati hunlai khan Ecuadorian embassy Londona abirua Pamela hian laumi lovin atlo thin amaro chu anin nei lo thong ane ti chun hemin hu hian film producer John Peter ama aya kumsomni pania upanen arukin anin nei le a John hian Pamela hi Hollywood ta lu kum sang kha sakwa somkwa changdai to khan alo du to ane a career ra thei to pin a chan pui bok thei top chuin nei nge atuma kum tam tak nuwa a chan na amu ane nima sela anin nei na hian kar khat le chan ve chau andai ane tuna chuan Pamela hi kum somnga pasaria upa ani ve to a film chang to mangai lo an khuwa Canada akirlea heta hian mi te hriat lovin nun nuam tak a hmanga a changin interview anei thin afa panen inzomna thatak aneya engtik lai puin a thlop rang thin bok kum eng mozat liam hnuwa Pamela hian apasal hlui Tommy Lee hi ala pe poprenga ashing nuna ami pa hmangai om chun ane kumsan hi somni pathuma ale khabuzia love Pamela ti a release hian ama mi malnon chongchang chipchiar takina tar langa hei hian khovel puma inhnial na tamtak a chok chuk bok hemi kum vek hian Netflix chuan Pamela a love story ti le khabu be chanan siam chu an release vele bok Pamela hian makeup amang to ngai dawa a chan chu midang anga lan reng adu to lova tuna chuan ama tak ni ahun ve to ati social tu te chuan ale khabu hian
mi te ngai ven a hlo nan cosmetic a mangdu lo anti chuti lain offense tam tak chuan ale khabusia hi ngai nom anti ema lungchiat thlak anti hle bok malama pana inchirna hun anei lo bok henu chakle chelo tak hi engi ngai ve dan le ale khabusin mi te hriat a hlo nan cosmetic amangdu lo tian pu hi ani iring ve rengem ingai dan dik tak comment lama mino shetir ve donia tuntuma tan chuan khati zong khani e